I prvo se vam ljudi, KJ je ovdje i dobrodošli u reakciju na Yu-Gi-Oh! Domaće parodije, epizoda 3 smo. I naravno, razmislio sam da na svaku jednu od naših reakcija na Yu-Gi-Oh! Domaće parodije projećemo po 2 epizode. Tako da, ajmo da ne gubimo vrijeme, nego da odmah prijeđemo na stvar. Jer stvarno se sviđaju te Yu-Gi-Oh! Domaće parodije. Tako da, ajmo. I kao što već vrapci u šuteraju znaju da dionica stečena na tržištu kapitala nosi veći suficit na... Ma kakve su sad to vibracije? Profesore... Dobre vibracije, dan 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 dan. Dobro, malo se našalio. Ne znate, sada su vam aktualni Pokemoni. I to Pokemoni u stvarnom svijetu, ali na mobitelu. Ima ih ko ekonomista, svuda, treba ih pokupiti, da mogu jednog dana... To mi liči zapravo na onu stvar iz krajem 90-ih, onih Tamagotchi. biti ko Ash Ketchup i ispunim svrhu svog postojanja. Sad bi se... Ali da, kako je ovo prije 4 godine parodija i kako je bila godina 2016. bili su popularni Pokemon Go, ono, stvarno je luda stvar, ali zamislite Yu-Gi-Oh! Go. Ja bi to odmah instalirao na mobitelu. Prikrižio da nisam musliman, pa jole, kako možeš trošiti vrijeme na takve beskorisne stvari u životu? Rađe se kod... Ajme da, svi znamo to. Isuse Bože, ti samo igraš video igrice, ti samo trošiš svoje vrijeme koje možeš potrošiti na nešto korisno. Ali ako ja uživam u tom potrošenom vremenu, onda nije uzalud potrošeno vrijeme. Zapamtite to. Koncentriraj na nešto korisno, tipa suficit dionica u tržišnom kapitalu. To ti je primjenjeno... O da, baš se to zainteresira. Lekcija za život. Ma pusti ti tog profu, jole. Nije čovjek kriv što je rođen u vrijeme socijalizma kad drugog Tito nije dozvoljavao Pokemone u svojoj državi. Pokemoni nisu ni postojali. Vidi se da je nesredan u duši, zato i predaje u srednjoj ekonomskoj. Guys, jeste čekirali onu nagradu? Onaj ko skupi najviše Pokemona do kraja mjeseca dobije besplatnu ulaznicu za premijeru novog filma Crack 2. Što je svima vama? Kako možete blejat u te sprave ko ne pomože na telat? Pa zar ne vidite da vas to sprečava da budete produktivni i korisni u životu? Što? Da prihvatimo posao čistača kao ti i svaki dan odštopavamo WC školjke? Za tvoju informaciju, Jole, to je jedna ponosna dužnost koju mogu raditi samo posebni i specijalni ljudi poput mene. Tu se slažem, da. Što bi to trebalo značit? To znači da si vrlo vjerojatno mega šarklo koji si ne može priuštiti aplikaciju Pokemon Go, pa sad tu nešto popunjaš. Ma što ti znaš? Ja sa svojim poslom čistača imam para koliko hoću. Mogu si čak priuštiti najskuplje Umbro čarape. Polovne pretpostavljam. Da, pa što? Pa znaš li ti koliko su jedne Umbro čarape? Pa ne može si to svako priuštit? Pa ne može, da, slažem se. Evo, ti si očigledni primjerak. Sad je dosta. Pa nisam postao čistač sravnika da bi me se ovako vrijeđalo. Vidjet ćeš ti da ću uspjet skupit pare za tu mutavu aplikaciju. Nisam ti ja tamo neka degenerična budala. Koja sam ja degenerična budala? 3 tjedna sam skupljao boce ko zadnji klošar da skupim pare za aplikaciju koja je besplatna za skinut. Stvarno sam pacijent, pa ovo je gore blamaža od Ingrid. A što je još gore? Ako voliš recikliranje, onda nisi uopće užasna osoba. Mislim da sam se navukao na ovo ko pjevac na koku. 3 dana bez prestanka ovo već igram, ali neka, bar sam uspio uhvatit Caterpija. Jest da je bio u gej baru i to baš u WC-u u kojem je bio nabilani crnac, ali... Uhvatio sam Caterpija. Ko je sad udala Jole, a? Zoka šta ima? Vidim da nisi kompulzivno obsesivan za hvatanje Pokemona ko svi normalni ljudi. Jel sve u redu, mislim, psiha i to? Ma jednostavno mi se ne da igrat. Ne da ti se igrat? Šta ti je Link? Pa kako možeš biti sretan bez Pokemona? Pa imam drugih interesa u životu, recimo rađe pročitam neku knjigu. Okej, Link, da, uvijek postoji taj osoba koja će raditi čita knjigu. A ja ne volim knjige, ja više volim stripove. Ovo je nešto najjezivije što sam ikad čuo. Odmah sutra zove nekog povoljnog egzorcista dok još nije prekasno. Isuse Bože. Da, evo još jedan primjerak današnjeg modernog svijeta. Izgleda da bi u ovom skladištu sa zabranom pristupa
pa nezaposlenim treba biti Bulbasaur. Zoka, šta ima? Zašto imaš takav manijački pogled i raščupanu frizuru i bić u ruci? I zašto ovaj debeli dolje u ležećem položaju sav izbićevan dok ti imaš bići i raščupanu frizuru? Čuj, Zoka. Ok, ja za dalje ove scene nemam pojma što se događa. Ni u sezoni nova, kamoli na parodiju. Ne bi ulazio u vaš odnos, samo da pokupim Bulbasaura pa poslije vi nastavite gdje ste stali. Ma neš ti ništa, ja sam prvi našao Bulbasaura i ne dam ga nikom. Pa što ga ne pokupiš onda? Zato jer mi se mobitel puni. Taman je crko kad sam ga trebao pokupit. Stoga patroliram ovdje i bit ću svako ko mi proba uzeti Bulbasaura. Malo je to ekstremno, ali opet prihvatljivo za svakog normalnog posesivnog hvatača Pokemona. Nisam znao da te to zanima. Logično, pa neću valjda knjigu čitat. Isprva me nije zanimalo jer sam mislio da ću se navući, ali sad vidim da nemam problema sa obsesijom. Super, onda bi mogao spustiti taj bić i pustiti me da uvatim Bulbasaura. Samo sanjaj, on je moj. I daj mi svog Charmandera kad si već tu. Link, sviđa te svoje bizonske nagone, ne dam ti ja ništa. Što ne daš? Daj mi ga ove sekunde kad sam ti rekao. No nema šanse, ne dam ti ga. Daj mi ga! Ne dam. Daj mi ga! Ne dam. Daj mi ga odmah ili ću te izbičat po cijelom tijelu. Ja uljubčat ovog jedva razumijem. Odite radit negdje drugo. Neko ovdje pokušava uhvatit Bulbasaura. Pao sam na ključeve. Ključeve. Tako je, puzite po... Da, boli kad padete na ključeve. Gordos, pred novim najboljim Pokemon majstorom. Ja Miyugi. Alo, bolesniče. Vrijeme za jednu igru. Smrtonosnu igru. Igru u kojoj je gubitnik Jami Mile. umire poput glupog studenta u horror filmovima. Takozvana igra smrti. O, jel ti to mene izazivaš na dvoboj Pokemona? Da se moj Toxicroak bori protiv tvog Pokemona i da onaj koji uspije iscrpit CP od drugog je pobjedio? Okej, lik, ovo je valjda najgluplja ideja što sam čuo. To što me sad sram što smo pod istim mozgovskim omotačem. Slušaj, manijače, riješit ćemo ovo kako mi rješavamo to u Donjoj Posavini. Jednim klasičnim miroljubivim rap battle. Pravila su jednostavna. Svako ima po jednu rundu od 45 sekundi i cilj je u tom vremenu služiti što više burnova i rima te ostati u ritmu i dobrom flow. Na ekranu su mjerila dobrog od repadnog versa. Palac gore, palac dolje i srednji prst. Palac dolje i... I da, i svi znamo šta je ovo. Palac gore se aktivira nakon svake dobre lajne i daje pozitivne bodove. Palac dolje oduzima bodove kad nešto loše odrepaš, a srednji prst, ne znam, pretpostavljam da je to automatska diskvalifikacija. Mislim, nitko još nije to dobio, tako da ne bi trebao ni ti. Nakon što svaki završi svoju rundu, onaj s više bodova pobjeđuje. To je to. Spreman? Ja ću prvi. DJ, YouTube to MP3, spinaj to sranje. Aha, već ide to, okej. Jesam Mile iz Donje Posavine, zato bolje ostavi me. Ime moje poznato od Kanade do Moslavine. U betlu protiv... Nice, hoću znati ko je to odrepao, ovo je stvarno nice, sviđa mi se. Tebe ja sam kao HDZ, za me siguran dobitak sine. Znači stvarno si me šokirao svojim izgledom. Kosa ti je ko da golub častio te izmetom. Al u stvari ta... Ovo je 100 puta bolje od Jale, brat. Kosa je od uvijek takva bila, ti u stvari si kompletno deformiran, to čak bez utjecaja Černobila. Brate, smrdiš kao neka stara baba nagluha, shvati da već se ne stavlja ispod pazuha. Biti kao ti je stvarno gadno duko, ljigav si da pipnu, a te ne bi ni doktorka iz sistematskog. Izgleda da ovaj battle ja pomeo sam pobjedom, al svejedno ćeš biti centar pažnje jer aplikacija te prepoznaje ko Pokemon. 457,89 bodova. Aj dobro, znao sam i bolje. Ništa, manijače, tvoj red. To je počelo, nisam skužio, znači... Ček da se sjetim. Ti si Mile, izgledaš ko voden konj, jer baš si konj, a i glup si toliko, ko neka glupa osoba koja nije pametna i... Prestrašno. Stani, ne može to ovako. Lik, pa ne možeš me prekidat, tamo sam ušao u flow. Istina, pravilo je da svako mora dovršiti rundu do kraja, ali brate, ovo je prežalostno, moralo sam prekinuti. Nitko još u povijesti betla nije dobio ni jedan srednji prst, a ti si ih dobio ne 2, nego 3 srednja prsta. Nemam riječi, stvarno, ajde ti Toxicroak, šta već, požderi ga da ga više ne gledam. Ma ovo je sve otišlo u 3 polovna mopeda, točno treba napraviti neke komune protiv tih Pokemona i to sa pojačanim strunim naponom. Mislim, stvarno ne vidim šta ljudi vide u tim. Vidi, pa ovdje je Bulbasaur, baš bi ga mogao pokupiti. Tako, vidi koliko Pokemona u blizini, ništa idem ja u dioptriju prvo da si odmah kupim leće. U toliko buljenja u mobitel koliko me čeka, otići će mi vid brže nego Orešković sa vlasti. Da vidimo. O Bože. Da mi je...
Ok, idemo sada, prelazimo na epizodu 4. Samo znati što mi bi juče da sam nabio onu olovku u jabuku. Sad nemam s čim igrat križu. Ajme, sjećam se. I have a pen, I have an apple, apple pen. Ja, ako se sjećam, sve smo bili poludjeli za tom pjesmom, a bilo je samo olovci koja zabija se u jabuku i krušku. O Bože. Kružić za vrijeme sata? Ček, po ovoj knjižari radi ona zgodna plava ženska koja promatra moje anđelsko tesano tijelo već duže vrijeme. Pratim tvoje anđelsko tesano tijelo već duže vrijeme. Čekaj malo. Ja mislim da je ovo Serenity, Joyjeva sestra, znači tako je izgledala u sezoni 0. Da, mislim da je to ono. Od tvog sociopatskog srnećeg pogleda moj muževno poremećene glase trese ko Banja Luka 69. godine. O Bože sveti. Ovo čuvale muškarčinu moja. Bože sveti. Jel vidite vi ovo, gospođo Papirić? Šta ova današnja maloumna omladina misli da se papir radi od drveta, da se samo tako razbacuju s njim? Sva sreća pa su tu ljudi poput mene koji život svoj posvećuju za čistoću i urednost naše okoline i ljepotu naše planete. Zar ne, gospođo? Djevac. Jao. Čovječe, koliki San Andreas vibe-ovi. red za samo običan najnoviji sat u maloprodaji. Već sat vremena čekam u redu za sata, još kasnim na sat i to sat vremena. Opa, bravo mile frajeru, ova ide na face. U stvari ne ide, ovo je bilo užasno glupo. Dobro da nisam rekao na glas, ljudi bi me izbjegavali kao UNICEF prospektare. Pa ja sam na redu, pazi sad ovo. Molim vas jedan sat. Kako sam ispod kvica, a? Zvučalo je kao da ću reći da tražim porciju pomfrija ili hambić, ali ne. Ja tražim sat. Molim montažu da mi da cvike i džoju. Vi u montaži nemate pojma, odite si sisat limun. Stani lik, šta si ti mišljaš da si ureo vanbračni sin, da samo tako si uzmeš sat? Ne? Vidiš, Rajko je, što znači Rajko je taj koji zaslužuje ovaj sat, a ne ti. Ko je Rajko? Ja sam Rajko i ja sam ureo vanbračni sin, stoga si dajem za pravo da prijeđem preko reda i budem bahat ko nafrane male. Rajko ima cijelu seksi kolekciju satova iz Happy Meala i to na oba dvije ruke, a s ovim Ne, znači, koji lik bi stavio toliko satova na ruke, ono... satom ću popuniti cijelu kolekciju i biti najopasniji gangster u gradu. Pa nek onda vidim onu babu iz kioska da mi neće prodat frozen sličice. Nisam nikad čuo da se satovi skupljaju. Mislim, to bi onak čudno malo je. Što si rekao? Ljudi danas svašta skupljaju. Od videoigrica, pa do Yu-Gi-Oh karata, pa do stripova, pa evo, također satova. Poslije neki koji dalje skupljaju marke, još gore čepove. Hoću reći da je Rajko tamo neki čudak, neka budala sa pločicom u glavi i težom pojačanom retardacijom i njemu je stari šmrko krek za vrijeme mamine trudnoće. O Bože, ovo je užasno. Ne da Bože nikomu to. Je tvog starog sa tvojom retardacijom, mislim. Ma jesi ti to meni rekao da sam retardiran? Alo, lik, nemoj stvorit probleme, nije ti ovo subotnji cajka klub. Ne, subotnji cajka klub. Jeste li možda pronašli onog klavna što me jučer prepao? Nije loš ovaj Miletov sat, radi bez prestanka, ko burza sa ekonomistima. Umalo da ne smočim ovaj vodootporni sat, bolje da ga stavim u svoj stražnji nezakrpani džep, da se slučajno ne bi oštetio. Izgleda da stajanje iza muškaraca u WC-u se konačno isplatilo. Sada imam ove super... O Bože, Isus, ova rečenica je bila užasna, cool sexy sat i mogu si štopat rast mišića nakon 2 sata džima, 3 sata benča i 10 šaka steroida. Treba bi ga skloniti da nitko ne skuži da sam ga ukrao, ali zbog moje pločice u glavi držat ću ga ovako da svako može vidjet. Alo lik, totalno si ukrao moj sat i ono, znam da nisam uzeo računa, ali to ti ne daje pravo da budeš političan i uzimaš ono što nije tvoje. baš, istina. Ne. Okej, nadrapao si.
Nadrapao si. Stani, Rajko. Vrijeme za jednu igru. Smrtonosnu Yami Yugi, Zvon Mile. igru u kojoj gubitnik umire poput Torrenta u 2016. godini, takozvana O igra Bože. smrti. Torrent Nemam 2016. vremena za tvoje gluposti. Kiosk mi se zatvara, a još moram kupit paketić frozen sličice. Vrati mi sad, glupa puretina. Čuvaj se te ptice, zna bit zeznuta. Meni je tako jednom uzela cijelu plaću. Samo što to nije bila ptica nego porezna uprava. Ali na sramotu, da ti pojasnim pravila ove poremećene igre. Na moj znak će ta ptica izaći sa satom i počet će odbrojavati vrijeme. Cilj je zaustaviti sat prije nego što dođe do 10. sekunde i onaj ko bude bio bliže pobjeđuje. Također, ako slučajno ne stigneš zaustaviti na vrijeme, ova sekira će proći kuda i ono. Srezat će ti ruku kao sabor plaće državnih službenika. Ajoj, sviđam. Da, nikad neće brzat fora s političarima, niti poreznom upravom, niti hrvatskom vladom, ali to nikad neće prestati sigurno, dok god budemo u tako kompromiranoj državi. Hoćeš ti prvi ili ja drugi? Rajko ide prvi. Kako hoćeš, igra počinje sad. Blizu, dobro, uzmi ga. Si vidio? Od šopanja vejam svaki dan imam refleksi ko uzbuđeni rakun. Nije loše, moj red. Uuu. 9,95 sekundi, izgleda da sam pobjedio. Lik, nema šanse. Ovo je veća namještaljka od onih huligana na europskom prvenstvu. Idemo ponovno. Ajme da, Hrvatska Češka 2016. Mogli su pobijediti, ali huligani su se uništili, da, sjećam se toga. A sad mijenjamo strane. Ipak imaš veze s politikom kad želiš biti desničar, ali dobro, igra počinje sad. Okej. Prokužio sam u taktiku. Evo. Ako je na desnoj strani, može brže maknuti ruku iz nekog razloga. Mislim, to je neki viši zakon biologije, ali ima smisla. Ko kad sam bio u džimu pa nisam mogao dignut onaj bench od 50 kila. Ali čim sam mako one komutove sa šipke, digao sam bez pufrke. Sve zahvaljujući O moj Bože, okej. Wow. moj inteligenciji i steroidima. Čekaj, koliko vremena već prošlo, moram zaustaviti ovaj sat. A ona sjekira, jel prošla? Nije. Ma prošla je sigurno. Shit, evo, i tu muški sa druge strane. Izgleda ti je ručica otišla ko hrvatska mladež u inozemstvo, budući da ova igra Au, to je dobro rekao, au. zahtijeva imanje oba dvije ruke i spadaš. Vrijeme je da se sad suočiš sa posljedicama kombiniranja steroida, veja i urođene epilepsije. Možda! Ajme, gospelička Marija. O Bože, što je Gleda ovo? da ovaj raj Ovo je baš creepy, Ja mislim da je ovo završeno na televiziji, djeca bi dobila noćne more kao ono kada upališ PlayStation 2 i ne učitati se igra i onda počne ona crvena rupa s kockicama i sa onim strašnim zvukom koji izgleda kao portal u pakao. Da, ja se sjećam, ja sam imao noćne more od toga kao klinac. koji ima svo vrijeme svijeta. O da, molim montažu da mi stavi Cvike i Joju. Ma, vi u montaži nemate pojma, odite sisat kukumbar, ja sad odem. O Bože. Okej, to je to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ostavite like, subscribe-ite mi se na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!